sa đavolom ljubav da bi vodila. Dame i gospođe, upravo se vratio sa more i kao što vidite dobio sam malo boje, kao bugarski playboy. Danas ću probati da nađem neke sataniste da vidimo kako reaguju kad se nađu face to face sa đavolom. I također da vidimo za koje trice i kućine bi ljudi prodali dušu đavolu i večno goreli pokoj. Mene pale ti rogići, iskreno. Obično žene kad me vide odmah žele da naskoče na rog. Kapiraš? Žele na tebe da naskoče, je rekao. Đavo je noćas opet u gradu. A što tako pričaš? Zato što sam vruć. Jo, majko mi. Jel ti vruće? Pakleno vruće. Ovog sam ja srela. Sile. Zlostavlja me, priča me, priča tvoj rod. I treba. Pričam džavost. A tako i izgledaš. Džavolski. Dobio si poziv za seks, jebate. Kako i ne bi. Svako večer dobijem poziv za seks. Pa jel prihvataš ili si vrati homić? Zavisi kako mi je kurac raspoložen. Pa to si u pravu, iskreno. A ti rekao, vrati, Šta si rekao? Jebote, prepade me čovek. Šta je ovo? Džavo? Čujem da tražiš đavola. Jer si gledao, brate, posljednja 5 dela filma Mrak. Mislim da je Vrisak. Vrisak ili Mrak? Vrisak, brate. Bravo, brate moj. Evo, spremam se za spavanje i ne mogu zaspati. Sanjam mrak film. A kad si jedini travesti, Ajmo reći. gore ćeš u papu. Slušaj me. Daj bre, beži bre, debilu. Mali, nemoj da ti šamaram kurcem. Tu na YouTuber znam. Ozbiljno imaš YouTube, daj da te nađem. Ajde. Kako se imaš zoveš? muda. Dobro si. Brus, ne mogu da te shvatim ozbiljno s tom maskom. S ovom jebačkom maskom ne možeš da me shvatiš ozbiljno. Ja si mi ozbiljno, imaš YouTube? Nego, Ghostface. A sad snimaš? to jebačko ime. Grešnica. Sve ćete kod mene završiti. Mi smo ti, brate, od pakla 3 ulice desno, brate. Znači raj, brate. Aj sad mi još ti reci da izgledam kao da imam 25. Pa izgledaš. Šalim se, izgledaš kao da imaš 26. Ne lupaš, Šalim se, šta izgledaš kao lupaš? da imaš 27. Šta lupaš? Šalim se, izgledaš kao da imaš 28. Ma popi govno. Ju, kakav neočekivan vokabular. Pa ovo je smešno. A to neka, brate, mađija ili šta je? Mađija od koje mi se komeša u gaćama. Skini masku. Mogu samo da skinem gaće. Ajde. Ti rogovi, brate, ili ti rastu, ono, sami od sebe ili si tako kupio masku? Chill boy. Rastu samo na Viagri. Reci nešto. Šta se radi? Jaja, brate, lajon čulika! Voza! Gdje si, brate moj? Voza! Znači, tim roždima možeš da bušiš 2 pičke odjednom, znači savršeno je. Da. Pa to tome i služi. Ne za Ćao, mala, ti izgledaš lepo, ali to ne znači da bih te bempo, jer ti si opakih bolesti legova. What's up, bitch? You just said, what's that wanna fuck? Bitch. Are you like a girl? Like secretly? Maybe? Oh, so scary. Oh, I wanna fuck. Obviously. Svaka devojka potajno sanja o đavolu. Znam to. Znači ti želiš da te odvedem ne znam gde i da ti radim ne znam šta? Aj, slobodno. Znači otvorena si za sve perverzne opcije. Pa šta može da mi radi džavo? Iznenadila bi se. Dude, your mask is the shit. Fuck yeah.
Dude, that's my favorite movie too. Gledaj koliko si seksi! Bi se kod nas u Podgorici pojavio takav neki ka ti, brate, vadili bi dugu dvetku, 100% bogami, ostroga mi evo. Ti, crvena boja nas jarko plaši, brate, ka neki đavo, razumiješ? A mi smo pravoslavna braća ovdje i razumiješ, mi verujemo u Boga, u anđela i sve to. Ali, brate moj, ti razumiješ kao ti Dobro ti rogovi. Dobro ti oko. Jel? Ej, baš super ta fulka, pa kogod da si. Da li će to da pukne ako ja ovako bocnem? Ništa. Dominiram život. Ja sam đavo. Ne razumem čemu smeh. Pa smišno mi. Neće ti biti smešno. Kad budeš večno gorela u paklu. Jao, ne mogu da verujem, evo ga brata, ovaj najluđi da znaš. Kakva je tetovaža, pokaži. Seksi. Jeste, znam. Nema Vi ko ćete ni. goreti u paklu. Goli. Dok vas ja gledam, i masturbiram iznad svih vas. Ali znaš kako je pakleno seksi ovdje. Vatra ti ide samo do dojki. You scary as fuck, bruh. No, I want handsome devil. Leave your channel down below and we'll subscribe. Kažu mi, stvarno si anđeo, a ja nikad imao krila. Konnichiwa. Shinigami. Wow. Keep the sperm inside of you, sir. Kažem svoje sledbenike. Da li si ti jedan od njih? Pravi ovaj Ghostface. Baš mi je drago da sam te sreo. I meni bi bilo. Ovo, to se to na ruletu ubo. Na ruskom ruletu. Koliki ti je kurac? Prevelike. Your mother sucks cocks in hell. Za 2 dana mi je rođendan, da mi čestitaš obavezni, to 19. E pa super, pa seks. Koliko puniš godina? 19. 19. What? Type it. I can. I'm handicapped. Ko je najlepši anđeo na svijetu? Đavo, to je tačno. Đavo je bio najlepši anđeo, dok nije pao. Zato se đavo zove pali anđeo. Je tako je. Eto, Evo me. svakat. Prvi put da mi neko odgovori na to pitanje. Do sad svi su mi kao đavo je ovakav, đavo onakav, a to je bio najlepši anđeo. Neko? Dižemo se na tebe sreća. Drži mi retor je. Hoćeš i neku lezba scenicu? Mislim zašto da ne. Ali da li je ovaj glas jednako seksi kao onaj prethodni? Je, definitivno. To me pali. Viđali smo te u zoološkom vrtu. Ko je ovaj peder što se javlja iz pozadine? Moj brat. Oteraj ga. Doteram brata mog. Da. Ajde na spavanje, Nikola. Za meni jedno. To je onako, Da. men bijel. Crveno. Crvena. Crvena je đavolski dobra. Da, slažem. Vidiš kako devojka sa velikim dojkama ima dobar ukus. Zna, hvala. Damn, you on that demonic shit, huh? Fuck yeah. When was the last time you sacrificed a goat? Earlier today. Sacrifice what? You will have special place in hell. You'll get 2 virgins, Thank God, bruh. but your soul is mine. Hey, I get 2 versions. I don't give a fuck. Očekujem da žrtvuješ jarca. Šta da žrtvujem? Kozu? Imaš recept u knjizi Crni sabat. Što ako se đavo, ti si ni normalni. Ja, pa stvarno ja sam se preplašila. To serete, bre. Kad je Sveti Stavo na tavanu spavao, došao jedan đavo pa ga zajebavao. Kiriju mi plati. Reci mi, kako ti se sviđaju moji rogovi? Da li poželiš odmah da naskočiš na jedan?
Možda su mali, a nemoj da te to obeshrabri, jer imam treći rog, neuporedivo veći od ova dva. What the fuck? Bože, kako sam seksi. Jesi. Hoćeš meni da zapraćeš, pitam. Kako se zoveš? Pitam. Vidiš me rukavice, kako se sviđa. Hello? Hi. Are you the devil? Fuck yeah. Alright. Čula si mala balava, pa me dodaješ na Facebooku, što si rekla da obuče nešto. Jel gola? Ma, smrzla se, brate. Eko Busi Lux. Je rekao možda bez gaće, Blej. Jebi ga. Đavole, ne gledaj me tako ne, oči boje prevare, da gledaju me topnice. What's up? Now that looks pretty. That's pretty real. Real as fuck. Well, this guy. Ce faci, fratele meu? Idi bre u kurac. Da pokaži to što imaš u ruci. Što imam u gaćama, misliš? Ajde, može i to. Srela sam ga više puta. Ne tebe, onako. Pa ja sam jedan jedni i neponovljivi. Pitaš mi Karu, dok glumiš damu na sperma party, pozovi mamu, da ispričaj joj Ghostface, kako i šta fura, možda budeš baš te sreće, pa ti kevu smuvam.